Aktarx timmaġina li Borġ huwa l-aktar konjom komuni f'Malta Għawdex u dan reġa' ġie ikkonfermat fl-aħħar ċensiment fejn irriżulta wkoll li f'pajjiżna hawn 19,000 kunjom differenti. Kont taf li bil-Latin il-kunjom Borġ ifisser belt u bl-Arbi jfisser torri u li kien diġà dokumentat f'Malta sa mis-sena 1419 u llum Borġ tant baqa' popolari li hu stmat li persuna minn kull 25 għandhom dan il-kunjom. Skont il-lista tal-aktar kunjomijiet komuni f'pajjiżna isegwu lil Borġ il-kunjomijiet Vella, Farrugia, Camilleri u Żammit. Iżda Borġ huwa wkoll l-aktar wieħed komuni meta nitkellmu dwar id-double barrel surnames, jiġifieri meta żewġ kunjomijiet jingħaqdu flimkien. Dan ifakkar lil ħafna fil-kunjom Borġ Olivier. Pereżempju, wara żwieġ bejn Karlu Borġ u Angelika Olivier fl-1705, jiġifieri biss dan ilu aktar minn 300 sena. Sa dan it-tant, miċ-ċensiment jirriżulta wkoll li l-aktar 10 kunjomijiet komuni li ma' dawk ta' aktar kmieni jingħaqdu wkoll Grek, Galja, Karwana, Aġus u Kassar huma dawk ta' madwar kwart tal-popolazzjoni.